Gushyingura Jabo aya ni Ryan byari amarira gusa. Yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2021. Yitaba Imana ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Yitabye Imana azize uburwayi. Uburyo yitabyemo Imana byatewe n'uburwayi bwo kubura umwuka, aho ubwo burwayi bwamufashe maze akajyanwa kwa muganga, akajyanwa kuri centre de santé agafatirwa ibipimo bikarangira bigaragaye ko kuri centre de santé bitashoboka ko bamuvura, bakaka transfert akajyanwa ku bitaro bikuru, aho yageze akavurwa yongererwa umwuka, ariko uko bukeye n'uko bwije aho kugira ngo umwana akire uburwayi ahubwo bukarushaho kwiyongera, umwana agakomeza avurwa ndetse banamushitura umutima bikarangira yitabye Imana. Umuhungu ajya kugenda bwanyu yatugiriye burya umunsi wanyu twese duhagaze. Aba ni ababyeyi be bavugaga uburyo yabasezeyeho ku munsi wa nyuma. Birumvikana birababaje cyane kubona umwana mutoya w'imyaka mikeya gutya yitaba Imana. Yanitaba Imana agasize yeretse ababyeyi be ikimenyetso nka kino, akaba ari rwo rwibutso rwa nyuma uyu mwana yari asigiye umuryango we.
nk'uko mubyiboneye aha ni ku irimbi, ubwo umubiri w'uyu mwana wari umaze gushyirwa mu mva ndetse n'inshuti z'umuryango n'abandi batandukanye bari kumushyiraho indabo. Amarira yari menshi ku buryo butavugwa. Ngira ngo nk'uko mubizi ubundi abantu bagira agahinda kenshi cyane iyo umuntu ari kumanurwa mu mva. Reka twese tugira ati jabo, Imana imwakire mu bayo, ndetse natwe twese dusigaye ku isi tukiriho tugerageze gusiga ku isi amateka meza imusozi. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.